He tira no te whānau a Apanui e haere atu nei ki Italia ki te aruaru i ngā tapuai o rātou tīpuna I hinga I te pakanga nui o te ao. Me te mea no hoki he tuatahitanga tēnei mo te nuinga o rātou. He waiata whakamutuna nā te huna o te whānau a Apanui ki o rātou whānau I mua I te haerenga ki Italia. Te whai haere I ngā tapuai o mātai tipuna I haere ki te pakanga tuatahi ki Gallipoli. Ki te tirohia I tā mātou pakeke I hinga I reira. So, ai. I te tau iwa te kauma iwa I haere ai e tahi o te rōpu kamupene si ki Italia, te kauma ono o rātou no te whānau a Apanui. Toko toru rātou o te whānau a Apanui e ora tonu ana I tēnei wā. Nō kona I toko ake te whakaaro o te iwi me whai atu te whakatipuranga o nāia nei. Our ultimate aim is to go and visit those of our whānau that never made it home, those that paid that ultimate price and lie in foreign soil. Kia mau I roto I o rātou hinanga o, te take I whakatūngia e te rā paumahara kia rātou I hinga atu ki te pakanga. Kua pau I a rātou te kotahi tau e kohi moni ana mo tēnei haerenga. I tua atu I te kotahi rau toru te kau mano tāra I kohia, hei utu I te toru te kau tāngata. Ngā hāngi me rā mea, me ki ngā fundraising mo ngā tamariki poto. Pērā ki o rātou tipuna hikaka katoa rātou ki te haere, a te whirina anuku hoki mai ai rātou ki te wā kāina. Ka parata whai te karere.